Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı cemaat, urmatlı toğanlar, bizim Mustu kanalının görüşleri. Biz hazır Yemilekanın canına gelip kaldık toğanlar. Atların jakşısını alıp çağırıp жүрген, atların mıhtısı tartılıp жүрген Yemileka hazır. Bugünkü çağrılışta can at menen toğanlar, жаңы çağrılıştı. Biz başladık. Anlıktan toğanlar aldıda emne деген at çıgat. Yemileka menen malumatты alıp tartып берейін. Yemileka, assalamu alaikum. Алейкумсалам. Kesem. Жақсысыз ба? Жақсың ба? Телефонды өшіріп атады ұқсайсыз, а? Ооба, өшіріп қойшы. Денсаулық жақсы ба, ака? Жақсы шүгір өзің. Жақсың ба? Ака, бүгінгі чығарылышта бір қалың атты алып келіпсіз, а? Ооба. Терісі қалың, жоғын жолпы ат шығады екен. Не деген аттың малыматын айтабыз, ака? Бұл жашынан баштайын, а, Замир? Жашынан баштап, адаттағыдайлар бір жақсы малымат беріңізші ат бойынша, ака? Замир, бұл жашы пышты. Пышты? Ооба. Кішін көргөзсек болады, а? Болады, азудан хабар жоқ әлі. Не деген ат, ака? Не деген қайман аты бар? Бұны қайман аты Қарақұш деп қойдық. Қарақұш? Қарақұштайлы ат ба, ака? Ооба. Тездігі Зардамин. Зардамин. Ооба. Анан чағып жүрішкен екен, суыту келлек, Замир. Суыту келлек ба, Ооба, атты қинабайлы қойлы. Бұлаққа кирип чығышына жооп. Жооп, а? Ооба. Ақырғы мезгілдері жақсы аттарды шығарып отырсақ, өткенде Чағылған деген ат шықты, Троя деген ат шықты, ака. Есім тапты өже қандай болды, ака? Тез эле сатылып кетті, Замир. Тез эле саттыңыз ба? Қаяқтарға кетті? Чағылған Қазақстанға кетті. Өзім бір дүкен бар эле, Ильяс деген, ошол алып кетти. Анан немени Трояны дагы өзүбүздө эле калды, Кыргызстанда калды. Кыргызстанда эле калды. Ооба. Тез эле сатып бердиңиз окшойт, ака? Тез эле сатылып кетти. Жакшы, ака. Анда мына Каракуш боюнча баштай берели. Биринчи тишин көргөзөбүз, ака. Ооба. Бышты дедиңиз, бышты экенин далил катары тишин ачыңчы. Элдерге көрсөтөлү. Мына, колуң ат экен. Түшкүн болот. Шүкүр көзүн бассын. Так. Так. Өзү жакшыртырбайт экен. Балды. Ама немеден дайын жок экен, ака. Ооба. Жаш. Жаш ат экен. Бою канча чыгат? 1.60-ка барат сен. 1.60 бою бар. Ооба. Алдыңкы оң туягы, аркан оң туягы бар экен, а? Ооба. Бул эми таза кыргыз ылкыдан ба, ака? Карабайыр эле деп атабыз, чото. Карабайыр. Немеден барбы дейм да, кичине. Неден бар дейсиз? Карачаевскийден. Карачайдан ба? Чото окшоштуруп коём да. Алды көкүрөктөрү. Кенен экен, а? Көкүрөктөрү совсем кенен. Жоуш бекен өзү ат? Жоош. Ат жоош. Атты кыйнап чаппайт экенбиз. Ооба, кыйнабай да койлу. Мындай тездиктери кандай өзү? Тездиги тез. Жеңилдиги. Жеңилдиги өтө. Кыска неме болсо кандай болот? Ооба, кыска. Хада койчу. Оозу ям элпек. Оозу элпек. Тарбиясы кандай келип тур, ака? Тарбиясы келген, Замир, бун дагы неме үйүргө койсо ям болот. Үйүргө койсо болот дейсиз ба? Ооба, өтө яман так экен. Бир жылкыны көрүп калса болду, кешке ошакты карап турат. Кыйкырат. Кыйкырат. Денсаулыгына жооп бересиз ба? Денсаулыгу сыртында турат, Замир. Денсаулыгу сыртында. Пешенесинде кичине кашкасы бар экен, а? Кичине кашкасы бар. Мындай. Токтоп турчу. Энчи бап. Атта бул. Энчиге ылайык экен. Ана көкүрөктү берип коюптур, ака. Көкүрөк анан тосуп турат да дагы болбосун. Совсем кеңири көкүрөгү. Пешенесинде кашкасы бар экен. Жебишкендери кандай? Акурда немени ham жеп коюн деп атат. Жыгашты. Жыгаштыбы? Кийинкисин темирден кылам деп албаган, ака. Ооба. Караңыздар. Мүчөсү өтө сонунда да. Мүчөсү жакшы экен, ака. Калың ат экен, калыңдыгычы. Торпоголакка ушундай вызылдата турган ат экен. Буроосун караңыз. Бун 5-5ке үйрөтсө деле болот, Замир, мунучу. Кече балдар улакка барып топко бир салды. Бир ап кирип эле чыкты. Чаптырбадым. Май жуткузуп да кайнытып алабыз. Бизден кийинки адам неме болуш керек да. Ооба десеңиз. Кандай неме көргөздү результаты? Жөн эле касырап эле кирип кетти. Касырап эле кирип кетти. Жаш да. Жаш неме? Жүрөгүн ошо боюнча кайтарбай минип чапса жакшы ат болуп берет. Жакшы экен. Бааларды өтө жөнүндүү коюп атасыз, ака.
Жақшы қой атасыз. Ооба. Елдер деле жазып атышат. Эмил молодец деп атышат экен. Ооба, рахмат. Бул деле ошондой эле болобу? Ооба, жөндүлө берем. Жөндү эле коесузбу? Канча болот ага? Баасын келиштиринчи. Баасын замири 250 ке коем. 250. Темитип берем. Жолу бар экен. Жолу бар. Туяктары тазабы? Туяктар таптаза. Таптаза. Кара куш мына достор. Такага жаңы така кактырбадыңызбы? Така жоочтуу кандай экен? Такасы бар экен. Такасы бар экен. Туяктарын, буттарын кармалатат деп калатпадык. Жоош эледир. Жоош, Мен өзү жоошпу. Туяктарын немелерди орап коюпсуз. Эми жоош деген белгиси деп. Ооба, карматат. Дейм. Жакшы, 250 миң сом. Мына туганда атышты кыйнабадык. Атып турган ат экен. Суутуш керек да. Суутуп бир 10 күн бастырып, Анан сууту келдик. Өткөндө баягы Карагер деген ат чыгардыкпы. Комментарий жазып жүрүптүрбүз. Төш аттан деп. Семиз атты. Бузасын деп. Эми элдин сынын түзлө кабыл алыш керек экен. Ооба. Эл дагы жакшы нерселерди айтат өзү. Кемин кылып бересиз эке? Кем болот, Замир? Кеми болот. Андыктан туугандар сурай турган жолу бар. 250 миңге кара куш чыкты. Эмил акадан ат издегендер, Эмил акадан ат алам деп ниет кылгандар болсо, чалып байланышкыла. Бастырып койчу экен. Чаттаган көрөлү, Бияка. Жылоосун көрүп атпайбы? Топко деле ушинтип эле тизгин менен эле кирди, Замир. Болду. Содаңызга береке болсун, Эмил ака. Рахмат, Замир. Айтканыңыз келсин.